ئەف مالایەکێژە هەردوو کەچن جزیرە ڕۆژاوای کوردستانê ku direya koçberiyê de li nav deryaya Spî li raserî peravên Lubnanê qeyîka wan bin av bû. Înas Ebdulselam bûka ku bi hêvî bû bigihêje destgirtiya xwe li Ewropayê ku di wê bûyera niqûnbûna qeyîkê de xeniqî dêya wê li bajarê Qamişlo jêra konê Şînê vegirt û bi girî hewl dide êş, azar û xemgîniya dilê xwe kêm bike. ومتخوست يعني مضاوطاي زبينة تاني مضاوطاي نبي ستاني كل اللي يخو قربانا دلي دما هركز جوانا كيتقو انه امل مري انه ام جبر هرن حياتك خوش بهورن ابجي وقع عالمي تخص انه هري المانيا هري كيفاش المانيا تتهم انه تشلو هري جم درجستي خوجي وماجي جبير نكي دیا جانداجی بووکا کود هەمان بوویێرێ دەجانێ خۆش دەستدا لە باژارێ گرکێلەگێ بکەسەر و خەمگینی بەحساکە چاخۆ دکە و لەسەر هێڤیەیە کوجارەکە دنوێ ببینە ددەمەکێدا کودەیا وێ باوەڕ ناکە کە چاوێ جانێ خۆش دەستدا بە هەپا ساغم جانداج بیرە ناکەم جاندا دەلالان بوو دەرگوشکان بوو هەنی مۆکە دەها بالا بوون نەوەکە هەنی کە چام بێ ئەمۆکە دەها بالا بوون ئام دەستەی حنەکرد مۆرەقە کرێ بەڵە پێدا گوستیلکە کرە تەلیاوێدا ئیناس و جاندا دوو بووکێن ڕۆژاوایە کوردستانê ku deryayê xewn û hêviyên wan bin avkirin bi bûkaniya xwe û jiyaneke xweştir şane bûn. 24 Nîsana Bûrî 6 koçber di nav wan de zarokek hebû bi niqûnbûna qeyîkekê li raserî peravên Lubnanê bin av bûn û canên xweş dezdan. Di wê qeyîkê de derdora 6 koçberî hebûn û nêzîkî 48 kes ji wan hatin rizgarkirin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.